Aduh kah, leso. Cek leso nongku mun ngari ya. Dek remon pas kelakuan ngari melolo. Mak leso kok. Sak ngerasa kiwa pendet. Sebenarnya rodi melolo. Ara apa ben kak? Leso golek. Iya, mak biasa benji. Sabat mulai lakor wah, asal melolo. Cuma tak seru oleh jaringan ulen majang kun oleh sebajung. Tapi kok bisa solar. Pas solar larang setia. Ongkuro toro leso ngebuka kapal kok lah. Alang ring laku majang mun ngari melolo le. Bening ngaselen malah benda na tanoro. Sapera kak, benih cedek ngaji yang usaha. Penghasilan sepen aren pacetak nento. Kadang banyak ya kadang sekoni. Iya, keng mon setia sekutan sekonin. Abis aki ya ile ya. Saking dari sekonin, tak tak kelar meles lebar. Obo sila juyo bayin robero. Suruh sejahtera mon ngari ya. Dinarala kak, kon lanyabe na tak tanoro. Lanang nangra, kalabar saperua. Cengar enger todus oreng. Syah, apa kala kau todus? Ma todus kau orang. Jaringan kau mengeluarkan sen pikiran seselak ya. Kayak di ngaki ya kak. Mon senisar mesti ngerasa ibang iding benasero. Tapi mon pas tepak kasih beci. Apa tak seorang ben? Tina, torot. Tak laten juga lah. Beli sebadah. Tak lako tandi penghasilan. Sana lako raja utang. Dek remah konsep pare. Ma tak paham kok. Iya panarema kak. Ki lorong bayi pasti beda ongkeen. Pasti beda toronan. Enggak nang rakarakro. Mon pas ongkeen melolo. Kadong teki. Tepalang keker. Pas dek sekali pas kak. Iya je konsep setepak. Keng mau diberi mula ada remah. Jaringan turunan melolo. Akhir labu tak curungep. Iya tak rapa. Jaringan ku lebu tak curungep. Kan kita kun cekaknya benar. Iya cekak. Keng kun tapak keji sih nyama dadah. Iya mon tapak ke. Cuknya bepole kak. Cunya boleh dak remah. Ngulang usaha lah kau boleh ruang maksudnya. Mungkin pak kun tak oleh. Iya terpaksa nyari tangan lah. Mungkin pak kun tompes. Iya nyari tangan boleh. Mungkin pak kun tompes boleh. Jual kapi tanah abi roman na. Sana tompes tanah biro mana? Salah tompas. Telu ya. Ya Arya teku bi Arya. Pas dia remah le. Ya jalan milih putol lang jalan. Positif jadi gembel yang lorong.